To je taj deo. Prolazimo. Popravimo kamericu. Sad je ovo ladak deo, tako da ne bi trebala da se pomeri. Da imamo izlaz za Demir Kapiju za pola kilometra, a na tabli su se popisali grobari iz Čačka. Izlaz za Dojran i Valandovo, znači isto kao i za Demir Kapiju. Što znači posle četvrte naplatne može se ići za ta mesta.
pumpa za 30 km. To je možda ta granična na kojoj ja izbjegavam da sipam. Jer pumpađije ili možda pumpađije da te isti je ima običaj da potkrada za Euro 2
naplatna stanica za 500 metara.